سيرت ليه تشكر ما يلا كده. لازم يجي الله يتعلم يتيو فطور زندگی در کانادا لالا خوب است بد نیست. خدا رو شکر راستی لالا شما قرار بود به سال بخیر بین چطور که امسال آمدین ما فکر کردم کمی وعید فامیل پدری خود از مینه او خاطر. گفت که دیگه آمدی لالا یک قسم سال آینده باز بخیر میاد Utiliser tout ça. Il faut prendre poudre et mélanger avec d'eau. Franchement, votre truc, c'est dégueulasse, chef. Ce n'est pas fait pour ça. Il n'y a rien à rajouter. Tu dois mettre le poudre dans les pots. Pourquoi vous faites jamais ce qu'on vous demande? Oui, il me manquait plus que l'attestation d'hébergement. Alors, je suis venu pour vous dire que ça y est. J'ai bien un domicile. C'est moi qui l'héberge. و کل اگر به یک چشم میبینه تو باید تیرت بری و ببخشی و ایجاد کده گپ زدن. ما مهاجر هستیم نه کت پلیس نه در مکتب. ای جای دیگه باید بر خود جنجال جور نکنیم. Thank you. It smells good. Pardon. It smells good. Ça sent bon. بوی خوبی میده. امیدوارستم که خوشتون بیاد. سفر خوش داشته باشید مدمزل. مرسی. روز بخیر. جان ستړی مشي ستړی مسي اما خانه څنګه سال یې؟ ده جوړې صدقه ده ته بخیر څنګه ښه یې؟ جوړې خیر خیرات دی شپې ورځې بخیر صحت دې ښه تېرېږي دی کورنۍ خیرات ټوله دی؟ ښه دي مهرباني ته څنګه یې فضل د خدای دی صحت دا دې ښه سال دی؟ ده کور کې کړی ده ډاکټر صاحب ښه ده. Bonjour, namasté. Le lassi, ça se boit quand on veut. Le matin, le midi, en travaillant. Et je suis quelqu'un de très important. Et voilà, appelez mon assistant. Comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Comme ça, en dansant et en faisant rien de spécial. گوش نشتی؟ من آنجا کنم. نه ما یه قبلی پخته کردیم. تو آه از مادرم یاد گرفتیم.